Dinosaurs, ons gaan 'n bietjie teloefeninge doen en ons gaan middellyn kruising doen, mamas. So ons gaan klap saam met die tel. Kom ons begin. Ons gaan tel tot by 30 en dan weer agtertoe van 10 af. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 28 29 30. Goed, nou gaan ons agtertoe tel van 10 en ons gaan bo begin tel tot onder by ons tone. Kom ons begin by ons koppe. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.